أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم إلى يوم الدين. وبعد، بداية أحييكم جميعا تحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهنيئا لكم. فإن شاء الله أولا نشكر فضيلة الشيخ محمود على ما أورد من تلاوة جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه كل الخير. ثم نشكر فضيلة الشيخ محمد الغالي الذي لبى نداءتنا وكان معنا مع كثرة انشغاله، وقد شكرناه غاية الشكر. ونشكركم أيضا أيها الأساتذة والآباء الحاضرون هنا، ونقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا. وقبل أن نعطي الشيخ الميكروفون، هناك نبذة وجيزة من حتى نعرف الشيخ، وهو اسمه محمد الغالي، وهو من السنغال، وقد درس في موريتانيا، ثم درس في مصر أيضا في جامعة الأزهر الشريف، وتخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة أو قسم العقيدة. ثم أيضا التحق بجامعة لييج وتخرج هناك أيضا، والآن هو مدير معهد الأوروبي الإسلامي بالمركز الإسلامي ببروكسل، وأستاذ
في كلية العلوم الإسلامية الأكاديمية الأوروبية الإسلامية ببروكسل، ومدرس أيضا في جامعة معهد خالد ببروكسل. وصراحة هو أستاذي أنا أيضا، وأنا إن شاء الله تلقيت منه علوم، منها السيرة النبوية وأيضا علم الفقه، وإن شاء الله نرحب به في هذه الجلسة. هذا مسيب جلبة تدبه باوة يتدى الله جولين أن الله صلى الله عليه وسلم. هذا كرمك بميلين هبانو بيوني كانان عندوده. هذا كو شيخ محمد غالي ونكو بماكته. هذا كو سنغال ونكو بجيبنا بجانجي موريتاني ndebe iwno Mauritanie be hewtiroy Égypte be jangi e université wiyete ɗon Al Azhar, ɓe yalti e faculté no wiye faculté usuluddin ko hertori e sengo aqida mana ka finde. haray ɓaɓe gayni ɗum ɗon fof kadi tawi ɓe harali gandal ngal ɓe seeni kadi ɓe naati ka université Liège ɓe gayni ɗon kadi. haray hande hiɓe waɗa directeur mana ma'ahad wonɗo on Suman. on andi ɗon hiɗen mari markas on fof hiɗen mari ma'ahad on nder ton. haray kamɓe woni directeur ma'ahad on. haray kadi koɓe jannoɓe ka faculté ridla limite. haray kadi koɓe jannaɓe kadi ka juulorde masjidul Khalil. haray ɓe neɓalɗo kono ɓe heeɓi parcours molanaɗo, non noon haray ko gandal ngal e needi ndi wat ɗum. donc haray min ko karamokoɓe am ɓe janginila donc ko yowodiri e sira nelaɗo sallah sallam, haray e ko yowodiri kadi e gande fiɗum. donc haray kamɓe won ɗo, haray hiɗen inna ɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli, haray hiɗe watta yewtere e junngo maɓɓe. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, comme il a été convenu avec mon cher frère, on devrait faire cette conférence en arabe et en français, mais vu le temps qui est pressant, on va se limiter tout simplement à la langue française, Inch'Allah, pour donner la conférence. Je ne sais pas si ça vous convient ou pas. Sinon, s'il y a certains parmi nous qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas le français, on pourra également parler un tout petit peu en arabe, comme ça tout le monde tire son compte, Inch'Allah, de cette conférence. العربية والفرنسية. جميل. أيها الإخوة والأخوات، هذه المحاضرة أولا أتشرف وأشكر الإخوة الذين دعوني إلى هذه المحاضرة في هذا المسجد المبارك، مسجد بلال. ونحن اليوم في غاية الغبطة والسرور أن أقف أمامكم لأحدثكم عن موضوع هام جدا، وهو موضوع رمضان والأهداف التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان علينا. Donc je suis très honoré d'être parmi vous et d'essayer de parler avec vous sur un sujet important, sur le Ramadan. شهر رمضان كما تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون في الأعمال الخير في هذا الشهر، وكانوا أيضا يستقبلون شهر رمضان 6 أشهر قبل شهر رمضان، يعني يستقبلون هذا الشهر بالدعوات وبالعبادات، ينتظرون هذا الشهر. وكذلك بعد شهر رمضان يمكثون أيضا 6 أشهر لدعوة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم رمضان. Les compagnons qui sont les modèles dans toutes choses, ce qu'on fait en tant que musulmans, les compagnons, que Dieu les agrée, ils avaient tendance et l'habitude de
prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah leur donne la vie pour accéder au mois de Ramadan, pour atteindre ce mois béni. Et 6 mois après, ils priaient encore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah accepte toute adoration qui a été effectuée pendant ce mois. 6 mois après, ils sont là encore dans l'attente qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur adoration. Ce qui veut dire que toute l'année, ils sont dans une logique de Ramadan. Ramadan, le mois de Ramadan ne sort jamais de leur esprit. فهذا يدل على أن شهر رمضان كان ثابتا في أذهانهم ولم يخرج هذا الشهر ولو مر من أذهانهم. ولذلك أيها الإخوة والأخوات لا نكون من الرمضانيين، حذاري أن نكون من الرمضانيين. الرمضانيون هم الذين يتواردون إلى المسجد في شهر رمضان، فهم عندما يحل هذا الشهر يأتون إلى المسجد ويقومون بأعمال وتصرفات في المسجد يلاحظهم الكل في المسجد، فهم في الصف الأول وهم في المسجد يصلون ويقومون الليل، ولكن بعد العيد، بعد نهاية هذا الشهر يختبئون، لا نراهم إلى السنة القادمة. فهم يظنون أن الله سبحانه وتعالى يعبد في شهر واحد فقط وهو شهر رمضان، وهذا خطأ كبير. Chers frères, il ne faut pas que nous faisons partie des gens que j'appelle les ramadanites. Les ramadanites, comme vous voyez aujourd'hui, la mosquée elle est pleine. C'est parce qu'on est au mois de Ramadan. Il y a des gens parmi nous, et chacun ici, il se reconnaît lui-même dans son fort intérieur, s'il fait partie de ces gens-là ou pas. Quand le mois de Ramadan arrive, ils sont dans les mosquées et ils se font remarquer. Ils sont devant. Ils essayent de bouger, de parler, de nettoyer, de prier. Ils sont là. Et ils se font remarquer. Ils veulent que les gens leur remarquent qu'ils sont là. Pas que Allah subhanahu wa ta'ala les remarque, mais les gens, ils sont là. Et donc, il faut le mois de Ramadan. Il ne faut pas qu'on fasse partie de ces gens-là. Il faut qu'on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'adore pas seulement dans un seul mois. On l'adore dans les 12 mois, dans toute l'année. Et que l'année termine, l'année suivante également, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala va nous retirer cette âme. À ce moment-là, on ne peut plus faire une adoration ici-bas. Et donc, il n'y a pas un mois où le musulman doit consacrer toute son adoration pendant ce mois-là. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des signes qui prouvent et qui montrent que le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté, il a exaucé ses prières et ses invocations pendant le mois de Ramadan. فهؤلاء الرمضانيين أو الرمضانيون هم بهذه الأعمال والتصرفات في شهر رمضان، فهم كأنهم يريدون أن يقولوا للناس نحن هنا حاضرون معكم، ولكن بعد نهاية الشهر يغيبون ويختبئون إلى العام المقبل. وهذا أيها الإخوة لا بد أن نتجنبه. لماذا؟ لأننا إذا تأملنا وقرأنا بتأن كتاب الله وما يقوله الحق سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الميمون: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية من الفوائد والعظة ما لا يستقصى. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. المخاطب هنا ليس هو المسلم، المخاطب هو المؤمن. يا أيها الذين آمنوا. القرآن عندما يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فهناك فرق كبير. فإن الله سبحانه وتعالى في كل آية عندما يركز في كلمة فلهذه الكلمة معنى.
فليس في كتاب الله ولا حرف ليس له معنى. ما يسمى في اللغة في النحو الباء الزائدة أو الفاء الزائدة في القرآن ليس فيه. القرآن كل حرف له معنى، كل حرف له معنى، وكل حرف له له ثواب. الدليل على ذلك أن القارئ القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن لك في كل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن أيها الإخوة والأخوات، عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلم ولم يقل له يا أيها المسلم، قال يا أيها الذين آمنوا. إذن الذي يصوم رمضان هو المؤمن، هو هو المؤمن. والله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هنا 3 أشياء لابد أن نضعها في الحسبان. أول شيء المؤمن، ثاني شيء الصيام، ثالث شيء هو التقوى. كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا، الصيام، التقوى. التقوى هو الهدف، هو الغاية التي نتوق إليها. إذن نجد كما قال العالم العلامة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ كشك، يقول لا يمكن للمسلم أن يصل إلى التقوى إلا أن يكون مؤمنا أولا ثم يمر بالصيام. والنقطة في هذه الآية، لماذا قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ فهذا يدل على أن الصوم نحن نستطيع أن نقوم بالصوم، أي أن الصوم ليس شيئا ثقيلا حتى لا يتكلف الإنسان أن يقوم به. مثلا أنا في المركز الإسلامي مثلا في واحد يتصل بي يقول لي شيخ أنا أعمل نجار، أنا أعمل نجار، وأنا أحمل الخشب وهذا ثقيل، ماذا أفعل؟ هل أنا أفطر ولا أصوم وأفدي أم أصوم؟ أنا أقول له يا أخي أنت أدرى بنفسك وبما تعمل، ولكن لابد أن تضع في الحسبان أن الصحابة رضوان الله عليهم في شهر رمضان وفي يوم 17 من رمضان وكان يوم الجمعة كانوا 313 وكانوا يحاربون 1000 شخص، وقد كتب الله لهم النصر، وهم كانوا يصومون ويجاهدون في سبيل الله. Chers frères et sœurs, c'était pour ça. Je reviens. J'ai terminé l'idée et je reviens. Sinon, on ne va pas capter l'idée. Et donc, ce que je disais, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, dans ce verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah, la vache. Ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédés, pour que vous ayez la piété ou la crainte révérentielle d'Allah. Et donc ici on remarque plusieurs éléments importants. Si on scrute ce verset, si on analyse ce verset, on verra que ce verset-là, il est nanti, il est rempli de sens. Le premier sens, c'est que ici Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas avec le musulman, il parle avec le croyant. Il n'a pas dit Ya ayyuhal muslimoun, il a dit Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous les croyants. Ce qui veut dire que celui qui jeûne, celui qui fait le vrai jeûne, c'est pas un musulman, mais c'est un croyant, c'est un degré supérieur. Car comme vous le savez, il y a certains Arabes, bédouins, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit ceci, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Certains qui sont venus demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant nous sommes des croyants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en répondant dans le Coran que vous n'êtes pas encore croyants, mais il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala va vous procurer
ce degré de foi qui est la croyance. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Et un grand cheikh qui est très connu en Égypte, qui était un da'iya, qui était quelqu'un qui propageait l'islam en Égypte, il s'appelait Cheikh Kishk, il disait, sur ce verset-là, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Et puis juste après, il vient le mot siyam, c'est-à-dire le jeûne. Et après, pour que vous ayez la piété, c'est-à-dire la piété. Donc on a le croyant, le jeûne et la piété. Et donc celui qui veut atteindre ce degré-là, at-taqwa, la piété, il doit être d'abord un croyant, 2, il doit passer par le jeûne pour atteindre ce degré qui est le but ultime. Et l'objectif à atteindre dans le jeûne, c'est d'avoir la crainte révérentielle d'Allah, c'est-à-dire la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété, comme vous le savez, quand Ka'b ibn al-Ahbar, qui est un compagnon, Omar ibn al-Khattab, je reviens sur l'arabe d'abord, après je viens sur le français. Et donc, Omar ibn al-Khattab, سأل يوما كعبا الأحبار عن التقوى. ما معنى التقوى؟ فقال كعب لسيدنا عمر رضوان الله عليهم: ألم تسر في طريق فيه أشواك؟ ألم تسر في طريق فيه أشواك؟ فقال له: بلى. قال له: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ فقال: شمرت وحذرت. شمرت وحذرت. أي الإنسان التشمير هو أن يفعل الإنسان هكذا ثيابه، لا لكي يلاكم ولكن لكي يتحذر من شيء. جميل. إذن سيدنا عمر علم من ذلك أن التقوى هو تجنب هذه الأشواك، والأشواك هنا تحل محل الآثام والذنوب والمعاصي. الإنسان الذي يحس بداخله أنه في حذر دائم أو على حذر دائم على أن لا يقع على المعاصي، فهو يتمتع بهذه الفضيلة العظيمة التي هي التقوى. Un jour, Omar ibn al-Khattab, il a interrogé un autre compagnon qui s'appelle Ka'b al-Ahbar. Et il lui dit ceci: qu'est-ce que la taqwa? C'est quoi la crainte? Car le but du jeûne, c'est atteindre ce degré-là. C'est at-taqwa. Et donc, Omar voulait savoir c'est quoi la taqwa, c'est quoi le but du jeûne, la finalité du jeûne. Et donc, Omar pose cette question à Ka'b al-Ahbar. Et Ka'b répond en disant: n'as-tu jamais, une fois dans ta vie, marché sur un chemin parsemé d'épines? Un chemin qui a beaucoup d'épines. Et Omar répond: bien sûr, j'ai déjà marché. Nous tous ici, qui ont connu les villages, on connaît bien des chemins qui sont parsemés d'épines. Et donc Omar dit: bien sûr, j'ai déjà marché sur ce genre de chemin-là. Et il dit: qu'as-tu fait? Comment tu as fait? Les jours que tu marchais sur ça, comment tu as fait? Il lui a dit: shamartu. Shamartu signifie quoi en langue arabe? C'est-à-dire c'est tirer les habits en haut. C'est-à-dire quand on marche sur un chemin qui a beaucoup d'épines, on essaie de tirer les habits vers le haut pour que les épines ne touchent pas nos habits, nos vêtements. Et il a ajouté: et j'ai fait attention, et j'ai été vigilant pour ne pas mettre mon pied sur des épines. Et donc, quand il a dit ça, Ka'b al-Ahbar lui dit, c'est ça le taqwa. C'est ça le taqwa. C'est-à-dire le fait, la crainte de Dieu, la crainte d'Allah, la piété divine, c'est quoi? C'est le fait d'avoir cette conscience-là dans l'esprit, cette conscience d'être vigilant, d'être attentif à ne pas commettre un péché. Les épines, ici, représentent les péchés. Mon pied, c'est ma conscience. C'est ma volonté de ne pas mettre mon pied sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et donc, la finalité du jeûne, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte,
Et cette crainte, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ. C'est le conseil ou les directives qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné aux gens qui nous ont précédés, c'est-à-dire les gens du livre, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette même piété, Allah nous dit wa iyyakum. On a donné ce conseil-là aux gens du livre, mais également à vous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette piété, chers frères, hiya ghayatul ghayat. At-taqwa hiya ghayatul ghayat wa hadaful ahdaf. Likulli al-ibadat bidun istisna. كل عبادة غايتها التقوى. كل عبادة، صلاة، زكاة، حج، صوم، الهدف من كل هذا هو الوصول إلى تقوى الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، في هذا الشهر المبارك الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا ويعلمنا بشيء مهم جدا، وهو أن هذا الشهر عندما نخرج منه ونصومه لا بد أن نحصل على تلك الوقاية التي هي التقوى، الوقاية من الوقوع في الذنب والآثام والمعاصي. إذا نحن لم نتسلح ولم نتزود بهذه التقوى خلال كل هذا الشهر فنحن لم نصم حقيقة لم نصم. ولذلك لابد أن نحرص حتى لا نجوع ونظمأ بدون فائدة، بدون فائدة. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصوم قال في الحديث الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. حديث مهم جدا في غاية الأهمية لفهم مغزى الصوم. نحن نعلم جميعا أن الصوم ليس فقط كما نعرفه فقهيا. الصوم فقهيا بمعنى النية أولا، والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف عندما يقوم الإنسان بمعنى هذا التعريف وطبقه يمكن أن يفعل أشياء. عندما ننظر إلى الهدف الذي من أجله فرض الله الصوم نجد أن هذا الشخص لم يصم بعد. مثلا الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يمارس شيئا من العلاقات مع زوجته، فهذا الشخص إذا فعل ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فنحن نقول أنه صام، أليس كذلك؟ ولكن إذا كان هذا الشخص قد شتم هذا وغصب مال هذا وفعل أشياء محرمة، هل نحن يمكن لنا أن نقول أن هذا الشخص صام؟ الجواب لا. لماذا؟ من يجيب؟ هل الفقيه مثلا هو يقول لك هذا شخص صام؟ لماذا؟ لأنه هو يرى فقط معنى الصوم. الصوم هو الإمساك عن أكل والشرب والعلاقات الزوجية من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الشخص فعل ذلك، إلا أنه سرق وشتم وغصب، وهذا عند الفقهاء لا يدخل في معنى الصوم.
مفهوم هذا الكلام؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إذن الصوم ليس فقط الإمساك عن الأكل والشرب والعلاقات الزوجية، بل الصوم شيء أعلى من هذا، هو أن يصوم كل الجوارح. كل الجوارح يجب أن تصوم أو تجب أن تصوم. Chers frères, je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on scrute le jeûne, on analyse le jeûne de plus près, on verra que la définition donnée du jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire, du lever jusqu'au coucher et de ne pas s'adonner aux rapports intimes du lever jusqu'au coucher du sommeil. C'est ça la définition du jeûne. Si quelqu'un fait ça, on dit qu'il a jeûné. Mais si quelqu'un fait ça et en même temps, il a insulté celui-là, il a offensé celui-là, il a volé l'autre, est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que cette personne, il a jeûné? On peut dire ça? Hein? Pourtant, les juristes, les fuqaha nous disent que cette personne, il a jeûné. Eux, ils ne regardent pas si vous avez insulté, vous n'avez pas insulté, vous avez volé, vous avez offensé quelqu'un, ça ne leur regarde pas. La définition du jeûne, c'est quoi? La personne, il s'est abstenu de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes, du lever jusqu'au coucher avec l'intention. Donc, pour les fuqaha, pour les juristes, il a jeûné. On ne peut pas dire qu'il n'a pas jeûné. Mais si l'on analyse la parole prophétique, si l'on analyse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, on verra que cette personne, il n'a pas du tout jeûné. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est privé de manger et de ne pas boire et de ne pas s'adonner aux rapports intimes du lever jusqu'au coucher. Mais le sens du jeûne n'y était pas. Car le jeûne nous permet de nous perfectionner spirituellement et de plus de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est lui qui ne s'empêche pas, qui ne s'abstient pas de faire des faux témoignages et de mentir et de parler des futilités et des vulgarités. Allah n'a pas besoin de cette personne qui s'abstient de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes. Allah n'a pas besoin de ça. Allah, il n'a pas besoin de notre faim ou de notre soif. Il veut voir un comportement islamique, un comportement, ce qu'on appelle éthique et moral chez la personne. Car le jeûne est une école spirituelle, est une école éducative pour éduquer le musulman. Pour éduquer le musulman. Alors si on n'est pas éduqué pendant le mois de Ramadan, c'est parce que donc on a échoué notre mois de Ramadan. Il faut attendre encore le mois de Ramadan prochain. إذن الصوم مدرسة روحية وتربوية للمسلم. ولذلك الإنسان الذي لم ينجح في هذا الشهر في هذه السنة فعليه أن ينتظر شهر رمضان القادم، لأن الغاية والهدف من الصوم هو حصول التقوى وترقية النفس وتطهيرها لكي تتطهر وتتنقى وترتفع وتلتقي بالله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون من أهداف الصوم هو أن يكون الإنسان مالكا لنفسه، أي بمعنى أن يتغلب على نفسه وعلى شهواته وعلى هواه وعلى الشيطان. هذا هو الهدف من الصوم. لماذا؟ مثلا أنا أعطي أمثلة. مثلا الشخص الذي يصوم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا شتمك أحد أو سبك فالجواب يجب أن تقول ماذا؟ إني صائم. ولكن الحديث ماذا يقول؟ إذا كان يوم صوم أحدكم
si vous êtes en état de jeûne, إذا كان يوم صوم أحدكم إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان المسلم وشتمه أحد فليقل أنا لا أرد عليه، ولكن هنا ركز على الصوم. لماذا التركيز على الصوم؟ لماذا خص ذلك بالصوم؟ الواجب أن المسلم إذا شتمه أحد بما أنه صاحب أخلاق حميدة وسجايا سامقة فعليه أن لا يرد الشتم بالشتم. إذن هذا هو ما نستنبطه من هذا الكلام. ولكن لماذا ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الصوم. فهذا يدل على أن الصوم أو شهر رمضان شهر التدريب والتمرين، فنحن نتمرن ونتدرب من خلال هذا الشهر حتى نحصل على تلك الثمرة الغالية التي هي التقوى. ولذلك مثلا الشخص الذي يكون في بيته الساعة الثانية هو جائع، وكان بالأمس قد ذهب إلى ديليز أو ألدي أو جيبي واشترى ما يشتهيه نفسه من يوغورت وسكالوب وكل ما نحب كما تعرفون. والغنيون هم يعني والمغاربة في هذا المجال معروفين، عندما يدخلون في الجيب يأخذون كل شيء معهم. ولذلك أيها الإخوة، هذا الشخص الذي يأتي في البيت وقد اشترى كل هذه الأشياء وأدرجها في ثلاجته الساعة الثانية وهو جائع، وهو جائع، وهو أيضا ظمآن. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أخي الثلاجة مش ممكن، il faut pas toucher، وأنت تقول الله يقول هذا، إذا أنا أصبر وأنا أصبر حتى غروب الشمس من خلال شهر وأنا أفعل نفس الشيء، أصبر في شيء أملكه. هذه الجملة لابد أن نضع تحتها خط. أنا أصبر في شيء أو على شيء أملكه، هذا لي. الله يقول لك أنت هذا الذي تملكه لا تلمسه. جميل. وبعد ذلك شهرا كاملا أنت تصبر على شيء تملكه. عندما ينتهي هذا الشهر فقد تمرنت، فقد تدربت في أن تمسك شهواتك فيما تملك. إذن فما بالك بعد نهاية هذا الشهر فيما لا تملك. أنت الآن لك الملكة على نفسك، فقد فطمت نفسك في هذا الأمر. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, le mois de Ramadan est une école spirituelle pour éduquer le musulman. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut faire du musulman quelqu'un qui maîtrise son âme, quelqu'un qui a de l'emprise sur son âme, et pas le contraire, que la personne suit ses caprices, suit ses impulsions, suit ses nerfs. Et donc, le mois de Ramadan nous apprend cela. Et je donne quelques cas comme exemple. Pendant le mois de Ramadan, j'ai taquiné les Marocains et les Guinéens, quand ils rentrent au GB, au Deleuze, au Aldi, ils viennent avec des grands sacs et ils remplissent. Ils achètent les yogourts, les scalopes et tout ce que vous connaissez, mieux que moi, quand vous rentrez dans ces genres d'endroits-là. Et on achète tout ça là. Et on rentre à la maison. Le mois de Ramadan, à 2 heures, l'heure d'habituelle où moi je mange. J'ai faim. Et pourtant, j'ai mon frigo qui est rempli de bonnes choses que moi j'ai achetées et que j'aime. Et que ces choses-là me tentent à ce moment-là. Allah m'a dit, il ne faut pas toucher le frigo. Il ne faut pas toucher, il faut s'abstenir. Il faut attendre al-Maghrib. D'accord?
Et donc nous, à ce moment-là, on s'abstient. On fait un effort pour s'abstenir et attendre al-maghrib, c'est-à-dire attendre le coucher du soleil. Et imaginons, on fait ça pendant 29 jours ou pendant 30 jours. On s'abstient de ce qui nous appartient. C'est mon argent, c'est moi qui ai travaillé, et j'ai acheté ces bonnes choses que j'aime, et je les ai mis dans mon frigo. À ce moment-là, moi, je m'abstiens de ce qui m'appartient. Et donc, je fais ça pendant 30 jours ou 29 jours, après le mois de Ramadan. Si moi, j'arrive à m'abstenir sur ce qui m'appartient, c'est très important cette phrase, sur ce qui m'appartient, raisonnement a fortiori, je pourrais, après le mois de Ramadan, m'abstenir sur ce qui ne m'appartient pas. Et donc, c'est une école spirituelle. On nous entraîne à être le maître de soi, la maîtrise de notre âme et de notre nafs. C'est pareil également pour les nerfs. Quelqu'un qui est très fâché dans la rue, quelqu'un vous passe et vous insulte pendant tout un mois, on vous incite, Allah vous dit, il ne faut pas répondre une insulte par une autre. Il faut dire inni sa'im, je suis en état de jeûne. Pendant un mois, vous avez maîtrisé vos nerfs. Après le mois de Ramadan, quelqu'un vous passe et vous dit sale arabe ou sale noir, ça ne vous fait plus d'effet. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes le maître de vos nerfs. Vous n'êtes plus quelqu'un qui est impulsif, qui réagit parce qu'on lui a jeté un mot. Et donc, il réfléchit avec raison. C'est très important. Également, c'est pareil pour madame, à la maison. Je suis à la maison, à 13h, c'est l'heure du sieste. Et donc, madame est là, et j'ai envie. Et donc, Allah m'a dit, à ce moment-là, c'est pas possible. Il ne faut même pas y penser. Sors ça de ton esprit. Et moi, je m'abstiens sur ce qui m'appartient. C'est ma femme. C'est ma femme. Je pourrais passer à l'acte. Allah m'a dit, non, à ce moment-là, c'est pas possible. Et donc, moi, je fais un effort. Je m'abstiens jusqu'au lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. À ce moment-là, maintenant, c'est possible. Et je le fais pendant 29 jours, pendant 30 jours. Je m'abstiens. Et donc, après le mois de Ramadan, maintenant, je sais maîtriser mes désirs sur ce qui m'appartient. Donc, raisonnement a fortiori, je pourrais être, ou bien je peux me maîtriser vis-à-vis ou par rapport à ce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire, je ne vais pas faire zina, je ne vais pas faire la fornication. Parce que j'ai su me maîtriser sur ma propre femme, sur ce qui m'appartient. Vous voyez le mois de Ramadan, il est nanti de leçons, il est nanti de spiritualité. شهر رمضان كما تعلمون المثال الذي قدمته الآن بالنسبة للأكل والثلاجة هذا المثال أيضا يمكن أن يعطى في مجال الشهوات فالزوجة في البيت أحبها تحبني وفي الساعة الثانية ساعة القيلولة وعادة أنا أكون معها ولكن في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يقول لي في هذا الوقت لا يمكن إذا لا بد أن تصبر وأنا أصبر حتى غروب الشمس وأنا أفعل ذلك كل الشهر فأنا يعني قد وجدت تلك الحصانة ووجدت أيضا تلك القوة الصمدانية التي تقويني على أن أمسك زمامي ونفسي فيما أملك هي زوجتي أنا يعني قمت بهذا الجهاد النفسي الكبير وبهذا الجهد الكبير حتى أنني أملك الآن شهواتي فبعد نهاية هذا الشهر وبما أنني صبرت فيما أملك إذن أنا قادر بعد هذا الشهر أن أصبر على الزنا على ما لا أملك إذن هذه هي الدروس القيمة التي يمكن لنا أن نستنبطها من هذا الشهر الكريم وأنتم تعلمون أن الإنسان متوسط بين خلقين
الإنسان بين الملك وبين البهائم، بين الحيوان. الإنسان الله سبحانه وتعالى منحه قدرة العقل، فهو له منزلة على الحيوانات، ولكن الملائكة لهم منزلة فوق منزلة الإنسان. لماذا؟ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما الإنسان فهو يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان إذا اقتدر، إذا جاهد نفسه حتى وصل إلى مرتبة الملائكة وإلى منزلة الملائكة، في ماذا؟ في أن يطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، أي لا يأكل ولا يشرب ولا يعاشر زوجته. فهذه من أخلاق الملائكة، فهذه من سجايا الملائكة. الملائكة لا يشربون ولا يأكلون ولا يتناسلون كما تعلمون. إذا نحن في شهر رمضان نتشبه بالملائكة، وبهذا نحن إذا قمنا بهذا الشهر وصبناه كما أمر الله سبحانه وتعالى فنحن في مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة. لماذا؟ لسنا فقط نتشبه بهم، ولكن نحن الآن فوقهم. لماذا؟ لأن الإنسان عندما وصل إلى هذه المرتبة كان على جهد كبير، أما الملك فهو لم يجهد، فهذه طبيعته. من طبيعة الملائكة حتى الملك لو أراد أن يعصي الله لما استطاع أبدا، أما الإنسان فهو يفعل ذلك بجهد قوي وبجهاد نفساني عظيم، ولذلك اقتدر أن يصل إلى درجة أعلى من درجة الملائكة. ولذلك الصوم هذا أيها الإخوة والأخوات شيء رفيع، شيء عال في رفع الإنسان وفي رفع والسمو بروح الإنسان إلى الغايات التي هي التقوى. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, l'homme, il est entre deux créatures. Il est supérieur aux animaux, mais il est en dessous des anges. L'homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'on appelle la raison. Il a la capacité de réfléchir et de magasiner un savoir. Alors que les anges, eux, ils sont au-dessus de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils sont toujours dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Et ils ne s'adonnent pas aux rapports intimes. Et donc, ils sont au-dessus de l'homme. Et l'homme, il est au-dessus de l'animal. Et donc, si l'homme arrive à se rabaisser et de suivre ses désirs, il sera comme les animaux ou même pire que les animaux. Mais si l'homme arrive à surpasser, à supprimer ses désirs et faire cet effort intellectuel et cet effort charnel sur son propre être, à un moment donné, il arrive à un degré supérieur à l'ange. Supérieur. Pourquoi? Parce que l'ange, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala par nature. Ce n'est pas par un effort fourni. C'est pas par un effort fourni. L'ange, il adore Allah, c'est parce que c'est sa nature. Même s'il voulait désobéir à Allah, il ne pourra pas le faire. Et donc, si l'homme arrive, malgré qu'il est susceptible de commettre le péché, car l'homme, il peut pécher parce qu'il a cette capacité de pécher, alors que l'ange ne l'a pas. Et donc, si nous arrivons à se ressembler aux anges pendant le mois de Ramadan et qu'on essaye de ne pas désobéir à Allah et qu'on essaye d'être dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et que nous nous abstenons de
de ne pas s'adonner aux rapports intimes, à ce moment-là, on est arrivé au degré supérieur de l'ange. On est dans un degré supérieur par rapport à l'ange. Pourquoi? Parce que nous, on a fait un effort. On a fait un effort qui dépasse l'effort fourni même par les anges. Et c'est la raison pour laquelle, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Tout acte commis ou fait par le fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصوم وقال أنه هو الذي يختص بإثابة ومجازاة الصائم؟ لماذا اختص الله سبحانه وتعالى بذلك ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي الجميع؟ ولكن لماذا قال الصائم أنا الذي أجازيه؟ لماذا خص الصائم؟ فهذه نكتة ولطيفة ربانية، لأن الصائم أيها الإخوة والأخوات منع نفسه من الأكل والشراب ومعاشرة الزوجية. وعندما ننظر كل العبادات التي أمر الله بها يمكننا أن نفتش ونعلم هل هذا الإنسان صادق ومخلص أم لا. يعني نحن ممكن نعرف هل هذا الشخص يصلي أو لا يصلي. إذا رأيناه يتوارد إلى المسجد، إذا رأيناه في البيت يصلي، نعرف أنه يصلي أو لا يصلي. الحج، لو رأينا الشخص أخذ تذكرته وذهب إلى الحج يمكن أن نعرف أنه حج أم لم يحج. زكاة كذلك يمكن لنا أن نعرف هل الإنسان زكى أم لم يزكي. أما الصوم فهذا لا أحد يستطيع أن يعرف هل صام أم لم يصم إلا الله سبحانه وتعالى فقط، هو الذي يستطيع أن يطلع على قلب الإنسان المسلم الصائم ويقول لنا هل هو صام أم لم يصم. لأن الصوم هذا مراقبة. الإنسان هو الذي يراقب نفسه. قد يدخل الإنسان في الباب الأخير ويشرب ويأتي ويجلس بيننا ولا أحد يعرف هل هو فطر أو لم يفطر. أما كل العبادات الأخرى فنحن نستطيع أن نشهد هل هذا الإنسان يصلي أو يزكي أو يحج. إلا الصوم، الله فقط هو الذي يستطيع أن يشهد على ذلك. ولذلك بما أن المسلم يقوم بهذا الجهد الكبير في الصوم، يراقب نفسه في كل ساعة في كل ثانية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقد استحق أن يختصه الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يجازيه تكريما له. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, je commence à être fatigué parce que les conférences cette semaine sont tellement nombreuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi dit ceci: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. Tout acte commis ou fait par le fils d'Adam, c'est-à-dire par les humains, est pour lui, sauf le jeûne. Allah dit le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense le jeûneur. Alors que nous tous nous savons que c'est Dieu qui récompense tout le monde. Les prieurs, ceux qui s'acquittent de la zakat, c'est Allah qui leur donne leur récompense. Mais pour le jeûne, Allah dit c'est moi qui va récompenser cette personne ou ce jeûneur-là. Pourquoi ces faveurs? Pourquoi Allah privilège le jeûneur ici? Parce que, chers frères et sœurs, dans toutes les adorations, on peut témoigner si la personne, il a fait ça ou il n'a pas fait ça. Sauf le jeûne. On ne peut pas témoigner. Pour la prière, si on voit la personne vient à la mosquée, on peut témoigner qu'il prie. Pour la zakat,
si on voit la personne donner la zakat, on peut dire qu'il s'est acquitté de la zakat. Pour le pèlerinage, on peut également témoigner. Mais pour le jeûne, il n'y a personne ici qui peut témoigner pour l'autre que l'autre il a jeûné. Personne. Pourquoi? Parce que le jeûne est une autosurveillance de soi-même. Il n'y a personne qui peut vous contrôler, c'est vous-même. Et donc pendant les heures qui passent, les minutes qui passent, les secondes qui passent, du coucher jusqu'au lever du soleil, vous êtes dans ce contrôle-là, cette autosurveillance de soi. Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder ce faveur-là, ce privilège-là, pour vous dire que vous avez fait un effort inouï, inimaginable, parce que sur une adoration que personne pourrait vous témoigner ce que vous faites, et que vous avez été à la hauteur, et que vous ne vous jamais caché pour boire ni pour manger. Pourquoi? Parce que vous étiez sincère avec Allah. Vous avez été jusqu'au bout dans votre jeûne. Cet effort fourni, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et donc, vous avez fait cet effort pour moi, et que vous étiez sincère, donc c'est moi même qui va me charger de vous récompenser. Pour vous dire que vous avez fait un effort inouï, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Et je terminerai, إن شاء الله انتهي في هذه النقطة. نحن نسمع الحديث المشهور أنه إذا دخل رمضان الشيطان سلسل. إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. إذن ونحن نرى المسلم يعصي الله في شهر رمضان. إذن الشيطان ليس موجود في الحبس كما يقال. الشيطان غير مقيد. لماذا إذا كان مقيدا لماذا نحن نعصي؟ إذا كان الشيطان في السجن لماذا نرى المسلم يشرب الخمر في شهر رمضان؟ لماذا المسلم يزني؟ لماذا المسلم يسرق؟ لماذا المسلم يشتم؟ إلى آخره. فهذه الأسئلة لابد أن نطرحها ونحاول أن نجيب عليها. إذن نرى هنا أن المعنى ليس أن الشيطان الآن أخذ كونجي ونحن الآن نفعل ما نريد، وأن الشيطان ليس له قدرة علينا. المعنى ليس هذا. المعنى هو أن الشيطان في هذا الشهر ضعيف مسكين. الشيطان في هذا الشهر مسكين ضعيف. لماذا؟ لأن الصائم يقلل من الأكل، بطنه فارغ، ليس فيه أكل وليس فيه ماء، فهو ضعيف جسميا ومعنويا. ضعيف جسميا عفوا، ولكنه قوي معنويا. ونحن نعلم أننا عندما نقبل على تلك المعاصي والآثام فأكثر ما يهيجنا ويحركنا من الداخل هي تلك الشهوات المغذى بالغذاء والماء الموجود في الجسم. فعندما يتقلل هذا الطعام فالجسم يكون ضعيفا والشهوات أيضا تقل. فالشيطان يتسلط أو له سلطان على الشخص الذي أكل وشبع، فمن هنا الغرائز تكون على نشاط. فالشيطان فمن هذه النشاطات الشيطان يتراوغ ويتسلل في الإنسان ويأمره بالمعصية. ولذلك عندما نريد أن نفهم هذا الحديث نقول أن الشيطان قل أو قلت قوته وضعف، فهو الآن له سلطان علينا ولكن سلطانه ضعيف. ولذلك في هذا الشهر نرى هذا الجمع الكبير، وكان في هذا الوقت قبل شهرين هؤلاء موجودين في أماكن أخرى، لأن الناس عندما
نقلل من الأكل أو نشرب فنحن نتوق إلى العبادات فنحن نتوق ونحب الأشياء التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. Alors, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci. Pendant le mois de Ramadan, pendant ce mois béni, le Satan, il est enchaîné et que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont enfermées. Alors, si le Satan, il est enchaîné, cela veut dire qu'on ne peut pas voir un musulman qui commet un péché. Parce que le Satan, il est en congé, il est enfermé quelque part, il est en prison. Alors pourquoi voyons-nous quelqu'un, un musulman, qui commet un péché si le Satan, il est enchaîné? Si on est enchaîné, on ne peut plus rien faire. Alors donc, ce hadith-là pose un problème dans un plan compréhensionnel, c'est-à-dire si on veut comprendre ce hadith littéralement. Cela veut dire donc que pendant le mois de Ramadan, on diminue à manger et à boire. Et également, si on diminue à manger et à boire, à ce moment-là, nos forces et nos désirs et nos caprices diminuent. Et si nos forces et nos désirs diminuent, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a moins de désirs. Nos nerfs, on arrive à les maîtriser parce qu'on n'a plus de force. À ce moment-là, donc, le Satan n'aura pas la même emprise qu'il avait avant le mois de Ramadan. Parce qu'il n'a plus cette emprise de nous faire commettre le péché. Parce que ce qui nous pousse à commettre le péché, c'est le fait de remplir le ventre avec de la nourriture et de l'eau. Et donc, quand on est dans cet état-là, cela veut dire que le Satan, pendant ce mois, il a moins d'emprise sur nous et moins de tentation avec nous. Parce que on s'entraîne pendant ce mois pour essayer de prendre le dessus sur le Satan pendant ce mois, en diminuant à manger et à boire. Et donc, après ce mois, on aura cette immunité qui est le but du jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et donc, le but ultime, le but des buts, l'objectif des objectifs du jeûne, c'est d'atteindre cette crainte révérentielle d'Allah qui est une protection intérieure de son âme pour protéger les musulmans à ne pas commettre un péché et d'éviter toute turpitude pour que les musulmans puissent avoir cette immunité-là intérieure pour combattre le Satan et se lever au-dessus et prendre le dessus sur le Satan. À ce moment-là, on peut espérer être parmi al-muttaqoun wal-aqibatu lil-muttaqin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazallahu al-ustaz khayr al-jaza. فإنه قد أفاد وأجاب. أسئلة ممكن نطلق فضائل. أيوة والآن إن شاء الله من عنده سؤال فمرحبا به. هذا يقدر أستاذ مهجة وكيل كفتا يوتي كن ينون كلابي بوي هذا جاء بيت ولا يونه كفرنسي وكعربو هذا يفهم دلوده وندم هذا هذا تيجي ko beji tati kat raɓɓiraɗen ka korka ko kulol Allah haray hoore ɗum kadi haray tigi tigi heewi dow ko goɗɗo hoorata hara o mara mana baraji korka o faɗa on won ɗum ko hoorugol ronka hooringol tere mum ɗon donc haray joni landule inchallah sino woodi ko goɗɗo landoto haray fa biha wanima Oustaz Aboubacry bisimilla. Déjà il peut poser des questions en guinéen mais je blague. Inchallah bisimilla. Naam. السؤال عندي سؤال ولكن السؤال أنا عندي الأخ إذا كان صائم أتكلم معه سأفرح جدا. هل هذا أتكلم معه هو أخ أو أخت؟ أخ أو أخت؟ أخ جميل. أنت تتكلم مع أخ؟ إذا كلمت معه أنت تفرح. إذا أنا أكبر إذا كلمت معه تفرح. سأفرح فإني هو ما شاء الله. هذه أنا ما شاء الله. أنت لابد أن تدلني على هذا الشخص
حتى أنا أيضا أتكلم معه حتى أفرح دائما. يعني هذا لا مانع في ذلك إن شاء الله. Et donc il pose la question qu'il a un ami, chaque fois qu'il parle avec lui, il est vraiment content, il est dans la gaieté totale. Et moi je lui dis, il faut qu'il me montre cette personne-là, comme ça moi aussi je peux en profiter pour être dans cette gaieté et dans cette joie-là. Oui. C'est moi qui le provoque. Ah oui. Inch'Allah. Inch'Allah. إنسان يعني كان من عادته أن يصوم دائما ويوم من الأيام يعني يفكر ويفطر عمدا فما عمدا؟ نعم. هذا القضاء والكفار. القضاء c'est un Guinéen, c'est ça؟ يعني شخص أكل وشرب، كان يصوم ولكن في يوم من الأيام جاع وأكل. أكل؟ نعم أكل وشرب، فله القضاء والكفارة، أي يقضي هذا اليوم ويكفر. والكفارة كما تعلمون صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. بارك الله فيكم. min jonna jon haray on tigi o yoɓay ñallalngal haray si o yoɓi kadi o waɗa kadi kafara no ko imma o hoora laabi ɗiɗi ma ɗum haray o imma o hoora lebbi ɗiɗi ma ɗum o riɗina dande ma ɗum haray o ñammina miskin na omba kadi bisimilla صام إنسان تقريبا إلى وسط النهار وأصابه مرض فأفطر فماذا عليه؟ يقضي هذا اليوم فقط. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Cette personne qui a jeûné jusqu'à 3 heures ou 4 heures, jusqu'à même maintenant, après il est tombé malade, elle est tombée malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter de jeûner, s'il ne sait pas continuer, et remplacer ce jour. C'est tout simplement ce qu'il doit faire. Oui, mais ils disent, la personne qui n'arrive pas à jeûner, il peut donner sadaqa. Exactement. Celui qui ne sait pas jeûner, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Celui qui ne sait pas jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous impose pas ce dont vous n'êtes pas capable de faire. Et donc, même si vous n'avez pas d'argent pour donner cette fidya, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande rien du tout. Barakallah. يقول في خطبة الجمعة يعني يأتي الناس نوم خفيف فهل هذا النوم يعتبر مما يبطل الوضوء أم لا؟ النوم الخفيف يعني العلماء قالوا فيه لا يفطر الوضوء. أما في المذهب المالكي فهم يقولون في المذهب المالكي يقولون يعني هم تفننوا في ذلك في المذهب المالكي. لو كان ثقيلا ولكن قصير، ولو كان خفيفا ولكنه طويل، ولو كان ثقيل وقصير وخفيف وطويل، يعني هذا تفنن في هذا الأمر. فالنوم الثقيل النوم الخفيف لا يبطل الوضوء، وهذا هو ما عليه رأي الجمهور. Le fait de prendre un petit sommeil de quelques secondes, même vous êtes dans la mosquée, cela n'annule pas votre ablution. Barakallahu fik. Non. Et excusez-moi, il y a des savants également qui ajoutent que si on est assis, en général, le vent, pour sortir, il faut le sentir si on est assis. Mais si on est comme ça, au mire comme ça, on se laisse aller, parfois ça peut passer et on ne le sent pas. En général, si on est couché comme ça,
même si c'est léger, certains savants ils disent, il faut encore renouveler votre ablution. Si vous êtes assis comme ça, à ce moment-là, chaque fois, même si vous dormez un peu, s'il y a quelque chose qui sort, vous le sentez. Non. امرأة في محل عملها هم يمنعون الحجاب فهل لها أن تلبس البريك أو ما يشبه ذلك؟ Périk. Inch'Allah. Magnifique. Ça, nous, on n'a pas cette solution-là au centre islamique. Nous, on dit autre chose. Mais c'est pas mal, ça. Hein? Mettre des périques. Nous, en fait, au centre islamique, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est interdit pour la femme de porter le hijab quelque part dans son lieu de travail, nous, on dit, à ce moment-là, il faut enlever le hijab dans ce lieu de travail. Mais en même temps, chercher un autre endroit où tu peux travailler et porter le hijab. Et donc, ça c'est un moment temporaire pour rester là, parce que si on dit un jour à nos sœurs, là où on vous interdit de porter le foulard, il ne faut pas y aller, on se trouvera nous tous au chômage. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous on dit, sois là, mais cherche ailleurs. Et que le fait d'être là, et qu'une sœur vient, une autre vient, à un moment donné, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions, et à ce moment-là, on peut tout changer. Voilà. sen ƴettani woodi hiɗen marɗo windide ɗiɗi inchallah ren ƴetta mo nam fadda Quel est le principe sur lequel vous êtes basé depuis l'annonceur? Il faut aller vers le hijab pour chercher en attendant le travail. Parce que là, si par exemple, d'après les savants, on peut travailler dans un bar, si on est vraiment dans la nécessité, après qu'on ait trouvé un autre boulot, échanger des clients, même si on vous paye beaucoup plus dans le bar que le dernier boulot. Donc le principe concret, un hadith ou je ne sais pas, si vous avez quelque chose à nous annoncer. C'est ce qu'on appelle fiqh al-waqi'a. C'est la jurisprudence du contextuel. Le contexte ici ne nous permet pas de vivre notre islamité à 100%. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois dans des circonstances, il faisait des concessions. Mais une concession pour mieux encore avancer. Vous savez, par exemple, dans Sulh al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté une condition injuste. Injuste. Si un des musulmans quitte le camp des musulmans pour aller chez les non-musulmans, eux, ils ne doivent pas le faire retourner chez les musulmans. Mais par contre, si un non-musulman vient chez les musulmans, eux, ils ont le droit de le récupérer. C'est juste? C'est pas juste. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accepté. Pourquoi? Parce que nous étions dans une condition de faiblesse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré également quelque chose que même les croyants qui étaient à côté de lui ne voyaient pas. Omar, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que nous devons accepter le rabaissement dans notre religion? Mais le Coran dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce que ces gens-là ne savaient pas, et c'est pour cela qu'ils contestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est pris comme une idée, c'est-à-dire comme un statut dans le droit musulman, ce qu'on appelle les droits des minorités, et c'est une fiqh contemporaine que les savants modernes essaient de développer pour faire sortir, parce que nous aujourd'hui, ce qui est malheureux aujourd'hui, on devrait avoir notre fiqh aujourd'hui. C'est-à-dire le fiqh de Abu Hanifa et de Malik et de Shafi'i et de Ahmed ibn Hanbal sont magnifiques. Mais il y a des questions sur lesquelles c'est nous-mêmes qui devons répondre à ces questions-là. Parce que ce sont des questions qui ne se sont pas posées à leur temps, à leur époque. Et donc les savants d'aujourd'hui doivent réfléchir en se basant sur les réflexions des autres savants qui nous ont précédés pour encore apporter une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des textes qu'on appelle lire le texte selon le contexte. Et c'est comme cela, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam, shari'atu zaman wal makan, parce que la sharia,
est valable pour tout moment et tout temps. C'est parce qu'il y a une partie de cette charia qui est susceptible d'être compris dans un contexte bien précis. Et les grands savants musulmans, ils l'ont compris. Imam Shafi'i, il a deux rites. Il a le qadim et le jadid. Il a le rite ancien, il a le rite nouveau. Quand il était à Bagdad, il donnait des fatwas sur des questions. Il est parti en Égypte, il a changé beaucoup de choses parce que le contexte, il a changé. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Oui. Bon, haray non hatoji firtede seeɗa mi sikki haray ceerno joom ɓe holli ɗo de wondema on anndi landal ngal ko fii wonde sonnajo si tawi o tiggike o ari nokku goo ka o gollata hara ɗum ɓeyni o tiggotako ɓe holli kamɓe ka markadul islami ɗo ka centre islamique wondema haray ɓe ko ɓe innata sonnajo on yo gollu ɗon kono noon yo ɗaɓɓor golle kisan ɗum woni jaabol ngol bon ɓe holli par ce que si tawi woni en inni kala tigi tigga inna debbo mo tigga mana sonnaji on fi tiggagol ngol haray inna yoyu ɗon haray fof yalta e woni golle par ce que lenni ko leydi efere donc haray ɓe holli noon ye watta yila e muɗum bon ɓe inni figuhu men o eɗen jaɓi 100% figuhuji ɗin fof Abou Hanifa Malik Shafi'i Hanbali kono noon haray kadi karam ko me woduɓe ɓen fewno hannde ko duwa miijitagol ko honno jumuɓen hannde kadi haani wuuridida kadi eko wiyete kon laïcité par ce que haray ko ngu zaman ɗon ɗe wonde inchallah jasakumllah dagiga nam non haray moɓɓen ɗo holli haray ko woolawe nantinata pular nan nam. J'ai bien apprécié votre lecture votre exposé concernant la contextualisation. C'est extrêmement important pour surtout nous les immigrés musulmans qui sont venus dans les pays occidentaux et que la pratique dominante c'est une pratique religieuse catholique et que la question de contextualisation se pose aujourd'hui au niveau de l'islam. Et que cette question, je pense, qu'elle doit être plus abordée et détaillée pour que les gens puissent comprendre parce qu'il y a ce qu'on appelle la lecture, une lecture formelle, moi je vais appeler ça formelle, je vais appeler ça radicale, et il y a une lecture compréhensible. Je prends un exemple pratique. Par exemple, moi guinéen, musulman vivant en Belgique, je viens ici, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants ou 5 enfants. Je n'ai pas un toit. Et mon salaire ne me permet pas de continuer à louer une maison. Je suis musulman et je dois prier. Et je dois acheter, alors je me dis, ça me permet d'acheter une maison. D'où la question de contextualisation que vous avez parlé, est extrêmement important, moi je pense à mon avis. Parce que là, je me dis qu'en achetant la maison, parce qu'il y a le système de crédit, on dit le système de crédit c'est haram, et que voilà, moi je me retrouve dans une situation où je dois éduquer mes enfants, à la fois pour l'islam, à la fois pour la culture d'accueil, parce que c'est ce qui me permet de travailler et avoir une conscience morale. Parce que si tu n'as pas de conscience morale, tu ne peux pas, et si tu voles le lendemain, tu pries ça ne marche pas, je ne pense pas. Donc le travail, ça te permet aussi d'éduquer de façon musulmane les enfants. Et donc si tu n'as pas une maison, aujourd'hui tu retrouves tes enfants dehors, pourtant la police derrière, et tu te dis que la maison c'est quoi? La maison c'est là où tu la maison. J'ai compris la question. Oui, je sais. Avec l'élément de contextualisation, je pense que c'est extrêmement important parce que moi, c'est vrai que c'est la première fois que j'assiste à une conférence exposée ici en français et qu'avec la note, je voudrais vraiment votre avis par rapport à ça. Et ce serait important et encourageant aussi de travailler sur cette question de contextualisation. Très bien. Oui. Je réponds. Voilà, donc sur cette question-là, et c'est une question litigieuse, comme vous le savez, qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui chez les savants musulmans, surtout les savants qui vivent ici en Occident. Le problème d'achat des maisons. Mais nous, au centre islamique, moi j'étais pas là-bas longtemps,
Et les gens qui m'ont précédé, qui étaient là, ils ont affirmé, avec des preuves à l'appui, des gens qui ont acheté des maisons il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, il y a 5 ans. 99% de ces personnes, ils regrettent aujourd'hui pourquoi ils ont acheté. 99%. Ce qui veut dire que le riba reste toujours riba. Et donc s'il y a moyen, D'accord, Inch'Allah. Voilà. Et donc, par expérience, parce qu'il y a deux avis là-dessus. Il y en a qui disent si on est dans une nécessité, qu'il y a plusieurs enfants et qu'on ne sait pas les éduquer dans un petit appartement, qu'est-ce qu'il faut faire? On se trouve dans un état de nécessité, donc on doit aller acheter. Il y en a qui disent, même avec ce genre de cas-là, on les a autorisés d'aller acheter, mais après ils ont regretté. Et donc, ce qui veut dire que donc, nous, on maintient toujours notre position sur ça. Que le riba reste toujours riba et qu'il faut s'éloigner, car le riba est très dangereux, l'usure est très dangereuse et qu'il peut détruire même la personne ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, tout ce qui nous fait approcher à ça, on doit s'en écarter. Voilà. Bon, haray simi firti ɗum ɗon landale ɗiɗi no windi ɗo mi janngay ɗe ko ɗe annduɗen ɗe tawata karamo ko ɓen ɗo wi kañum annda anden cheikh en ɗon anndi ɗe inchallah haray fermen dammugal ngal dondire haray mi firta ko raɓɓiɗi ko ɓeeɗo landi ko haray ɓeɗa musidɓe holli taw ɓe weltori ko oustage en yew ɗo ko yewtere maɓɓe nden e français ko yewtere labande ɓe holli kadi haray ɓe ɗuuɗa tawede sifa ɗi yewtereji ɗo ɗoɗe ɓe holli kadi haray no oustage en holliri ɗo ni wondema piiji ɗi no duwa évolude ɓe holli ɓe joni exemple wonde si goɗɗo yangu digue ɗo ɗaɓɓo cuuɗi ha harano mari fayɓe e tout ça est ce que hara nécessita e mana no piiji ɗi yiltidirite no yiltidire ha tawa himo wawi ñawlagol suudu ɗum wonno lannanga hara oustage en ɗo jaabi ɓe inni ko non woniri e nder ko neeɓa ɗo kon par ce que na enen guine en tu yangude ɗum marocain ɓe ɓen kadi yangudi e mum moƴƴa mbinum ko neeɓi e duuɓi haray kono e nder ɗum ɓe uddituno dambugal joni si naɓi ha ɓitti on tigui ñawlo kono e nder ñawliɓe ɓen cuuɗi fof arti toon holliɓe e nder capanɗe jeena e nder temedere capanɗe jeena e jeena on fof he ɓaali nafoore suudu ndu ɓeɗo noon holli haray ko tawde riba on ko Allah wi haray ɗo wadde comba haray ko on comba ɗon tigui tigui woni ko continue eɗen ɗon golle donc ɓe holli haray titigui ɓe woni e position wiyegol wata cuuɗi on ñawle par ce que mara nafoore haray mi ɓisa ɗon tumpi gootu e nde ñande mawɗo goo momi wondi belgo o fatiki himo marɗon cuuɗi ɗiɗi haray siɓɓe makko goo yewtilan wallahi o inni kamɓe siɓɓe maɓɓe ɓen fof ñawliɓe ɗo cuuɗi ɓen ko tongi on tigui sedde ɓengo mum ko ñawlagol suudu donc ko debbo ne i wono ɗum noon ɓe wolnilan ɗum wallahi natirɗo yaltirɗo donc haray inchallah mi darno ɗon ɗum noon de haray ƴetten nde ɗolal ngal e ɗiɗi tawde e habbagol downdire inchallah kana huna ceux qui l'ont déjà fait, ils font tawba. Ça c'est plus important. Voilà, ceux qui l'ont déjà fait, Oustaz a dit, il doit faire at-tawba, ça veut dire se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon. Donc, mais ça, Inch'Allah, on aura une autre rencontre avec notre Oustaz, Inch'Allah, il est là, qui va être très large. Et voilà, Inch'Allah, tous les intellectuels qui sont là, donc ils seront les bienvenus, Inch'Allah. Barakallah fik. Donc, haray goɗɗo goo هنا سؤال أستاذ مهم جدا وهو أن رجل كان لا يصوم وكان زوجته حامل ثم هي أيضا كانت ضعيفة وكانت لا تستطيع أن تصوم وهذا الرجل كان عدم صيامه عمدا وكان في نهار رمضان هو وقع على الزوجة وهي أرادت أن تعب ولكن قالت في نفسها تذكرت في نفسها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته الحديث كما تعرفون ثم هي قبلت المجامعة فهي تقول بعد ذلك فكرت وندمت فقالت فماذا عليها مع العلم بأن هذا الرجل يعني يتوفر فيه جميع شروط الصوم ومع ذلك هو كان أبى أن يصوم ومع ذلك هو وقع عليها في نهار رمضان مع العلم بأنها ليست صائمة ولكن هكذا وقع يعني واضح كلام؟ نعم واضح. bon haray ko goɗɗo goo landi ɗo nde ñande ko enen fof wonno ga moodi makko horata donc haray noon moodi makko jaɓali horugol
yani e makko kadi baldi ñalorma suuma e kene petta donc haray noon debbon kañum hari hoora fi hon ɗum ko reedujo muutiɗo o ya yani ɗon e makko debbon faala salade kono anditi ko waajete kon ɗo nelaɗo haray no ɓe maki malaika huuɗa e on tigui ha tigui tigui ñallal ngal fo ma jemma o fo o jaɓi baldi ndi feƴƴi joni noon kono kadi o heɗoyi bayana nokku goo kala waɗɗo sifa ɗen golle walude ñalorma suuma e o ninsi fota haray noon mo landi kon woni solution maɓɓe on hakata inchallah. Et donc sur cette question-là, il y a le monsieur d'abord, le monsieur qui est un fajir, c'est quelqu'un qui ne respecte rien, qui n'honore même pas ce mois, il ne jeûne pas, en même temps il appelle sa femme pendant le jour la journée du jeûne, c'est-à-dire que lui, on n'en parle pas, il a commis un grand péché de ne pas jeûner et de faire cet acte-là pendant le jour du mois de Ramadan. Et donc il doit se repentir, il doit aussi faire al-kafara et al-qada pour cet homme-là. Et la femme, elle ne devait pas accepter, car la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Même si votre papa, votre mère, votre mari vous demande quelque chose qu'Allah interdit de faire, vous ne devez pas obéir. Jamais. Ça, c'est un texte coranique. Même si c'est votre mari. Le hadith qui dit un mari qui appelle sa femme et que sa femme refuse, les anges maudissent cette personne-là, c'est pas ce cas-là. C'est dans le cas où c'est pas dans un moment interdit. Si c'est pendant la nuit, oui. Si votre mari vous demande et que vous n'avez pas d'inconvénient, à ce moment-là, la femme doit obéir à son mari. Mais pendant le jour du mois de Ramadan, pendant la journée, on vous demande cet acte-là, il ne faut pas accepter car c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas désobéir à Allah pour faire plaisir à une créature. Et donc cette femme, si elle a fait ça, elle doit se repentir et en même temps faire al-kafar ou al-qada. نعم زي رجل نعم لأنها أطاعت وكان ينبغي عليها أن لا تطيع لأنها أذنبت وعصت. haray ustaz en holli gorko on taw hara waɗi bakkat molanaɗo ko wiyete bétise ko mana o hattini e bakkat hara ko tuubo o ruttito Allah o waɗa kaffara sonnajo on kadi kaffara no fawimo kono e yewtere maɓɓe nen tun haray no wawi wasi bakkat makko kanko hewta waɗa kono kan kadi o yeddi puisque ɓe holli wonde haray neɗɗo hinayo ɗofto tagaɗo o taga foti ko moodi makko ma nen makko ma ben makko e hunde nde Allah haɗi donc haray ko ɗo woni ñawol ne inchallah. السؤال الأخير أي كفارة نفاوي صنع جونك نعم إن شاء الله. رجل كان يستغل في ليل كل يوم يأخذ سيارة هنا من بروكسل ويذهب إلى ليل، وفي الرجوع يوم من الأيام كان هو تعبان جدا وقابل ذلك قبيل صلاة المغرب، وهو أتى وقال في نفسه لا ينامن قليل ثم يستيقظ ويفطر، ونام وما فوجئ إلا وكان الساعة 5 في الصباح، ثم هو واصل صومه أيضا، فقال فإذا تكرر ذلك فما الحكم؟ وهذا الصوم الذي صامه فما حكمه؟ واضح كلام؟ نعم واضح. بسم الله. أيوة سبحان الله. gorko golleɗo leydi o iwti toon tawi mo arde Bruxelles ga ko ga o hoɗi o ari tawi futoro neɓata o inna yo waalo o foto gokkum wano ɗo buyno gongi ni seeɗo joni na waalo gokkum o waali ɗon o ɗaani ko kanko tun o finoyde o tawi 5 heures de matin yoni 5 heures jamdi o continue ɗon kadi o hooli o landi ko hono woni ñawore kan ɗon korka si répétoyke la même chose kadi ko honno o warata o ñamal ngal ɗo ñalloto ka ko honno ɗe won sattuɗe ɗen ko ɗen mayno mi anda sattuɗe. On dit on m'a eu de cette personne hein? En tout cas moi je n'avais pas aimé être à sa place, c'est sûr et certain. Et donc cette personne qui a jeûné et que avant le Maghrib
avant la rupture, il s'est encore endormi, il s'est réveillé vers 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça dit qu'il est déjà entré dans le deuxième jour. Alors cette personne doit continuer à jeûner. Doit continuer à jeûner. Sauf si il continue, s'il ressent qu'il va mourir et que le jeûne va être pénible sur lui et que ça peut causer des dommages, à ce moment-là, il doit rompre son jeûne, manger et remplacer ce jour. Car la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ad-dinu yusr wa lan yushadda ad-dinu ala ahadin illa ghalaba saddidu wa qaribu wa abshiru wa yassiru. Et donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est facile. Si la personne veut rendre cette religion difficile en lui ou sur lui, elle va être difficile. وما يريد الله أن يجعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune contrainte, ni peine, ni une lourde charge dans cette religion pour l'être humain. Tout est facile. Si Allah nous ordonne, c'est parce qu'on est capable de faire. C'est pour ça qu'il a dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pourquoi il a dit min qablikum? Pourtant pour salat il n'a pas dit ça. On vous a prescrit la prière parce que ça a été prescrit aux gens qui vous ont précédé. Non, pour le jeûne il a dit. Parce que le jeûne, beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts. Et donc nous sommes capables de le faire. Pourquoi Allah nous dit vous serez capables? Pourquoi? Parce que des gens comme vous, avant vous, ils l'ont fait. Kutiba alaykum kama kutiba ala alladhina min qablikum. Et ils l'ont fait. Donc vous devez être en mesure également de le faire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a prescrit le jeûne, c'est parce qu'on est capable. Voilà. Parce qu'on va s'arrêter là. Inshallah. Donc haray ko do jonde de woni haadude haray den heedintina kadi weltanagol wona be sabu be do cerno be hewti do inshallah no mi wiru non haray weltan ko kadi cerno nagal musidɓe julɓe tedduɗo ɓe ɓe fof haray ustad masalis tawno waɗi hollidede haray bisimillah inchallah hollitono mo ɗumɗo haray waɗen du'a wa inchallah